Upin, cuacanya panas banget nih, jadi bikin haus. Kita ke minimarket yuk, beli minuman yang segar. Wah, boleh juga tuh. Tapi Ipin mau beli minuman apaan? Ipin mau beli minuman teh yang dingin aja, Upin. Teh gelas. Oh, ya udah. Ayo kita jalan ke minimarket. Oke, ayo kita berangkat. Nah, Ipin, ayo cepetan dicari minuman teh gelasnya. Oke, Ipin cari dulu. No. Salah, Ipin. Ini Palpi Orange. No. Masih salah. Ini minuman Pepsi Cola. No. Bukan, ini minuman Coca-Cola. Ayo Ipin, dicari lagi. Iya, Ipin cari lagi. Ya, benar Ipin. Ini minuman teh gelas. Oke, Ipin bayar dulu. Betul, betul, betul.